Hello guys! So, mga tumisa. Gani bayot? Paradise. Harapita. At City of Paradise. City of Paradise. So, we'll try ang Paronamic Paradise Resort for the first time. So, see ya! Nakabayot? Yes, I'm ready, but the motor is not yet ready. So, padulong mi sa Paradise Resort, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Nakaliko na ba kabayot? Not yet pa more. Not yet pa more. Okay, see ya! Because that is my first time to enter the kind of resort. Bayot, pila ang entrance sa Paradise? 50 dai. Are you sure? Not yet. Because it's my first time. It's so hard to find out. So hard to find out. Whatever it takes, just bring money. Alright. And, are you excited? Not yet also. Why? Ang problema na mo, wala na hindi masakyan. Langaw na ko pagkita. What is that? Unsa English ana kuan? A collaborative of one word. Bayot, unsaon naman ni? Wala pa man tay motor. Hala, lamay ka pa, dira ba yun? Talikod lang. Ay, narsimo! Yan guys, naana mo ang sundo. Beshuwak? Matapadulong. Para namin? Sa mapadulong? Wala mi motor. Sumusakay na lang mi. Ginuha ko. What? Ako na ko gamay day. Okay, so we're going na. Kaya ang driver na mo, gata kayo. Mamasa kayo mga mama. Pero madakaw na ba mo? Paingon-ingon ka kuyugon mi nga. So, ito po ang Campo 4. Yan. Driver na mo papakaay. Napa may sa Campo. May vlog. Alright. So, hi Bash! Hala, hanap siya kay Kuan, basa. So, welcome to Paronamic Resort Paradise. Yan. So, na yung mga boys. Ay, may mga talon-talon sila. Okay, how nice! Alright. Yes, madam. Thank you, Yan, so basically, yan. So, censored. Pwede ko masulod, kadot. Makakuha na kukuan. Wow, how nice naman pala. Dari mo na patutang na. Ito siya. Yan. Hi, madam! Personnel.
Okay.